انا مش هحصد تاني يا يا عم. اخوي يا عم مش يا هحصد ابني ده. ريح تاني يا ابني. مش هحصد. مش هتحصد كيف يا ابني؟ ده هم كلهم اللي فاضيين، احنا حصدنا فدانين قاعد 8 احصدهم انا وين؟ وانا شغال بالكهرباء انا ولا ايه؟ يا ابني حط ايدك على ايدي هتساعدني شيء، ده حيلة انا وانت هنتكل على الله يا ابني، ده كله ليك انت، انا واخد حاجه دي ما كله كل سنه ليك بكل انت. زراعيه بتقول كده. يا ابني عشان نطلع من الموسم ده ان شاء الله هجوزك عشان نخلص من الموال بتاعك طب ده. ما انت حصدت الفول وبرضه قلت لي هجوزك وما ما جوزتنيش. هو الفول ما جابش فلوس كتير، سددنا اللي علينا كده، ما عليناش حاجه، فلوس القمح كلها رايحه لجوازتك. هتجوزني ايه؟ هجوزك اتنين، لو عايز اتنين هجيب لك اتنين، بس شد حيلك معايا يا محمد. حط ايدك في ايدي يا ابني وخلي ما تخليش انت لا حاطط ايدك ولا رجلك يا باي. لا حاطط ايدي ولا رجلي. يعني انا واخد ايش يا ابني؟ ما هو كله ليك انت. فلي انا ده انا خدت حاجه. خدت حاجه كيف؟ ما هو تاخد كل حاجه اهو. انا واخد ايش انا؟ هات بس اتكل طب على هات نفسك. انفار معانا عشان نخلص منهم لا بقى. مش هنجيب الانفار، الانفار لا هنجيبها، هنديها الفلوس اللي موفر، الفلوس اللي ناخده الانفار هناخده تاخده وانت برضه. اتكل على الله بس، روح هات المحش وتجيب ايدك، واتكل على الله، روح هات المحش وتعال. طب احسد المحش يلا. هناك اهو. طب احسد. اتكل على الله. عايز حاجه؟ يا واد انت رايح فين؟ المحش هنا، انت رايح تجيبه من هنا عندي بوديك عندك يا ابني.